Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmatlı bizim mekendештер, көкбөрү сүйүүчүлөр, мына ошентип бүгүн биз Жалал Абад шаарынын Барп айылында кызматтабыз. Биздин кесиптештер мына Туран агабыз булбул үндү сүйлөсө жүрөккө жеткизген, акта караны кара деп айткан, улакты таза өткөзүп берген биздин кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Ар дайым эл кызматында. Туран агабыздагы үнү эч качан өчпөсүн, ар дайым сүйлөгөндө актыкты, тактыкты, таза сүйлөгөн инсандардын катарына кошсун. Урматтуу мекендештер, көкбөрү сүйүүчүлөр, эгерде ким той өткөзө турган болсо, биздин жамаат ушу Туран агабыз аппаратурасы менен бардык кызматтарга даярбыз. Кызматташсаңыздар болот. Туран ага, ассаламу алейкум. Рахмат, Алла разы болсун. Bugün daha bir çoğu gün Alaman ulaklı üyesi olarız burada kalasa. İnşallah. Şu bizim Azamcan Hacakaz niyet kılıp olan eken uğullarına ulak verelim dedi. Bugün Allah kalam niyet bende de nasip aladan demekçi Allah kalam nasip kılıp bugün o şol günge düşkeli oturağız. Şu ulak kınç öp gelsin Allah kalam koldasın ha. Amin amin, aytkanınız gelsin. Bugün kızmatlı жақшылық verelim. Amin amin. Aytkanınız gelsin. Sizden de Allah razı olsun. Oruğanız ар дайым эл кызматында жүрө бериңиz. Мына ошентип улак башталды. Барп айылындагы улак башталды ошентип. Сиздерге толук маалыматты жеткизип берип турабыз, иншалла. Комментарий, жакшы сөздөрдү жазып, палмандарга дуа кылып коесуздар. Сонун. Келиңиздер, урматтуу, алыстан жакындан келген чалпы коноктор, ат жалында ойногон, билегинде күчү бар чабандестер, саяпкер агалар, улак күйөрмандары, мынакей бүгүнкү Маарек Аламан улакка кош келипсиздер. Erterek çamlarınızlar, bir жақшы dua kılıp bugünkü marekeni başlayız tuğanlar. Gelingizler. Erterek çamlarınızlar. Ulak baştalıp aldığında turat. Buna oşentip bizden görücüler. Ulak baştaldı. Barpıdağı Alaman ulak, toy ulak baştaldı. Dua kılıp bir neçe minutalardan keyin ulaktı başlagany turabız. Aşırganın alıp gel ulaktı başlaydı tuğanlar. Gelingizler. Aşırganın alıp gel. Taştava gel tuğan, taştava gel.